Ahee, namamukela ka Botha Nation channel. Ma amukela mina Peace of the Nation ngona ka rixaka. Loko mi nga subscriber ni kombela mi subscriber. Lekere now is giving his side of the story. So I tweni ku Lekere u angula a kwini side ra yena i ra xitori. 167 arezi va lava nga kota byela vona lama mhaka liyani yi sukela ka ku ni bise ngoma ya Mr Post liya ya va ri 1 million a ndzi ta tivi ka ngoma ya Mr Post mara na tona ni bise cause loko a ndzi jeka xigazamande a ndleli mi ntsena ngoma ti mbisa vona a ndzi bise mi ntsena. All right. Uri swi sukusela aka that track ya 1 million as in middle strain. Ku na feta ta test hambanahambana kana ni kumani zonda lana ani kumani zonda mane loyi feva mane loyi bela itena le bango mai bela kwa so le pesa Mr Post 1 million kota unwa before sha call mastan fanya been too much le pesa ngoma ya 1 million kota unwa ni wa 15 months kana shisha shimbale skipa shisha bandara ngara mafatu Africa ako Lekere nga busy ngoma ta Mr Post alwa bela ikya bene le no. As we know guri Benny ura competition ya music na Mr Post or Benny o bifana na Mr Post or Benny na Mr Post bela ka competition. Correction ngumzula misakho ngumzula misakho kumlula misakahle I gig ya Benny ku rambwa Benny and na mina ngifaka Benny and then ngethi kupisa ngota mane mako yimizi shane stibu khumele awa awulishona kanjani ila fila njalo selo botwa ngomari mawlo manyanga tsokona asukaku aje phila ko Lekere na attitude ake busy ngoma ta Benny ta Mr Post o rambwe Benny and ngoma le loko yiba angivula mabita vanhu van'wana ku ri lamani wa ntlhambi ya vavisa ngoma leya 1 million se mina ni fane nga busy ngoma xigazini makuleyi kusa mali loko gebla xa makhombo va holova gebla a ri lani swi nge busy ya makhombo loko xa makhombo a ri kona ni nge busy ngoma gebla mako swiloyi se sukisa kwalani and ku vela xitiviso before ku ri ku nga khandziyi munhu xitejini loko performa Benny kombela Benny a ri one tivisiwe before sweswo then loko papatiwe swin'we performance u nghena vandla lera hinkwaro loko va tele wa tiva mento majomela ntsena vana vantolo majomela na la tsako SB kujela sokhwita a ku hlongoriwa vanhu na hlavu vhele a ku hlongoriwa vanhu lava a va tivi tela vona va Benny se u kuma ku ri na vatuva la ku tele hinkwavo va tiva loko loyi vhele a befta khale kana yena u byela ku yena famba lechika masuka phosa va nga sa va phosa ku Lekere kombela apology or as ta paluxa timhaka ta wena ku he njhani sweswo a swi humelerile kwala ka siku no go ahead mhaka leyi sukusela kwalano ngopfu Lexi hi xi kumaka laha ku na xikhomela xa machayina ku na khomelana between these guys ne Manyangati na Lekere so leswi ya ku ri swi endli ku yi vhe yi suka hi ndlela liya yi nga sukisa swona laya no n'wi byela mbirhi mi kombela hi chika laniwani ku va laha ni pfuxaka va ni nyika liya ma hi wisa swilo leswi ma swi wisa swona ku xayelela kwalaha se yi sukisa kwalaha va ri Lekere xigazele mandzeni lexiwani i xindla xa ka vona a xa ka hina xi futa hani xindla xa ka hina i xindla xa mina vulavula mhele a xindla xa ka hina i xindla xa mina tano xindla xa mina
ngi se ubisa ka gava ku na mali njhani ni hlova ngopfu patu ma swi tiva na ngoni hlaya patu ta tin'wana ngoni hlaya vula ngoma ta a ni ti tivi na hayi kwati ni beli a ni ti tivi mara ni bisa vanhu va tsaka ni ndlela ku vanhu va tsaka loko kha ti jela swa bisa ngoma hinkwayo bisa ngoma ta khala ni ti no tiva na mina hi vanhu va rhandza ti tingoma ya fact hi swona loko u lava ku gig ya wena yi va right u nga ti kombisi ku u wela ka sayiti rini u fane u accommodate vanhu hinkwavo lava va nga laya ku va accommodate u endla njhani u bisa tinsimu hinkwato hambi like wa ti rhandza or a wu ti rhandzi a wu biseli wena u bisela vanhu a gigini va tsaka se nga fika njholo we i nga bisi nkambi yaleyo hi ku na mapenga ku ri muzamazama hi ndlela hinkwavo xigazama lexi hi teka timhaka ta kona a ni vavisekanga no nyuhela nyana n'wanango ya lani u kombisa ku laha ku ri a nga wela hansi va tlhela va n'wi gada a nga vavisekanga helo a lo pfimba ni kombela mi nga rivali ku subscribe peace of the nation hi mina chap chap